Dipu Presbyterian ko santen Christmas Carol kan mangdo na tunahan motor kan tizam na sakhop maya kan intlar put maya tunahan kan speaker tu kan purmega ain buat sai mek zela tihan ku tanung lama pokon tingong kan intlar put maya selamat malam. Kan celek tandon cie. Tiếng emergency bỏ giúp. Một tiếng nghề có họ ăn cổi thay đôn một cái chưa ăn đời lì phốt đôn mình này Christmas Carol Service này turin kanin ruang man me ka traffic po kan ti jam na sakop mai Ila hiang Christmas Carol Service di Pukau Santen nei do na ni hi kan stage tour ani a Sanghian program Kau san ni pui ho एक लौता पुत्र को इस दुनिया में एक मानव शिशु के रूप में क्यों भेजा। इसे समझने पहले हम आइए छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी बर्फीली गांव में एक व्यक्ति रहता था। दिसंबर महीना था जिसका नाम था रामू। रामू एक अच्छा इंसान था लेकिन वो गिरजा नहीं जाता था, फिर भी वो अच्छा इंसान था। उसने यीशु मसीह के बारे विश्वास नहीं किया है। उसने माना था कि परमेश्वर का पुत्र एक मानव शिशु के रूप में जन्मा। ये बात समाज नहीं घर पर रहा और वो घर के आग के पास बैठा था और किताब पढ़ते हुए बाहर का तूफान का आवाज सुनते हुए तभी उसने जोर से एक आवाज सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक जून चिड़िया का था जो ठंड से कम रही। छोड़कर उन्हें बुलाने की कोशिश की, अपने हाथ हिलाकर उनका रूप घर की तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन चिड़िया समझ नहीं पा रही थी। रामू ने सोचा काश में एक चिड़िया बन सकता तो इन्हें समझाकर घर तक ले जा सकता। ये मुझे समझ नहीं पा रही थी क्यों मैं इनसे अलग दिखता हूँ।
क्योंकि मैं इंसान हूँ, वो चिड़िया है। तभी उसके मन में एक विचार अब और धूप में भटक रहा था। उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को मानव रूप में भेजा ताकि वो हमें रास्ता दिखाए और हमें मुक्ति की ओर ले जाए। ये सोचकर रामो एक परमेश्वर ने अपने पुत्र अपने एक लौटा पुत्र को लोगों ने परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी भेजा थी। उन्होंने हमें इतना प्रेम किया, इंसानों के बीच में रहे और हमें प्रेम, क्षमा और सत्य का पथ दिखाया। अपने बलिदान के माध्यम से उन्होंने हमें अनंत जीवन का द्वार खोल कर दिया। जैसे भविष्य वक्ता यशाया ने कहा, हम लोग पढ़ चुका है यशाया 9:6 में। इस क्रिसमस पर हम सबको यह याद रखना चाहिए कि त्योहार सिर्फ सजावट, उपहार और भोज के लिए नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम और कृपा का उत्सव है। आइए अपने दिल को यीशु मसीह के लिए खोल दे, उनके मार्ग पर चले और उनके प्रेम सबके साथ बांटे। फिर से आप सबको मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु के जन्म के आनंद आपके दिलों और आपके घरों में भरा रहे। Getantang aputak arnam ahir jume pedonang. Lian Zoli, lun ke lun siapan, apor pilona, jume sena lun, alangli Christmas lun, lun po.
kho di na birla kan nei le don me kan ni hei tu na hian Ilitung Christmas Carol Abaha non nang le tanglo la se kado ka we phanta ningarong ningkang sam a Christmas akadom peji bapranglo nili ana madom ekla jangkong the perfect kado ka we claim the ka bang sing adam tineng we na le tumabang putin phanta kadong kang thir akerapen here to make a do for a panam to Taposi. Can't hear at the Tuma Pop and a Pajok about this Christo Menpen, Nakja Domlo. Amen. Non Elitum Arnam. Kadung kami Fang Kadung Pajari Pulo Non Anam La Kantego Kadung kami ni orang Christmas Tuhan Dodo. Maka ini betul. Rasa por entena. Itu beri cerumpo. Ni orang Christmas. Kata kita deh. Asal kita 1, 2, 3. Ni orang Christmas. Kalau ana malam kang thir arjusana lapen nang lituma phan ang thek la helo hala oso thi ya phan pe pen katelong lapen la hong long arlo ke i nang litum thek dam lompo lapen tong sakotse te kala long sining arbu ke ong pia tum do si ana maphan rosi phulo kang tuine adim ana madakatu lapen kang tuine sining athak ana madakatu lapen pir the athak alangli ning kedok amonit atungo ning kangsam pedona anam lam kapuri tau putak tunggo ko phan ana merjume pa pedona amen lada dilasi along ladong so Christmas ahir jumir the soluk sodak kaphere apir the ningka siksa apir the ron kachedan apir the along sedame Jesu Kristo hello ningkang sam nakapele the kabang lake tumahem pu Jesu Kristo hello Christmas ulama bangke Kristo anti Christ mas pulo Kristo anti nangke puke an ke chou na hut an pi ke chou na hut kache bohong age an chorab rablo in krang ling pen lapen abang Putin atum ke ning sam sin pen an ke cholo Jesu Kristo ke ilitum ke chopan anam nang pilo ke chomne alangli o lake tangte Jesu Kristo nelitum apan nang kachapi apor bupanlo Christmas awut ke Jesu Kristo mahang ke theklo mahang ke thek jong kali mahang ke theka thebang ke pir the kapejok ji aphan lelo Lapochi hallelujah pupen si hang jojona
Yesus Kristo ke anam sopolo bukai tung chini lo bir the dangan Kristo bhanang ke kroya tung ke bang pharoi siang bang ke bang thom ke roi sira boin pho laan dolo bir the achitim bir the long monit achitim anak ke Christian lo lapochi non New York along sapielong London along sapielong Amerika along sapielong tin along ke UT along lapen Google along lang dan pula tangte Christmas ka talong siya fancy un at pen bori lo lapen process anda pen bom lo lapochi pir the dangan labang so Christmas ke talong bom lo athema Jesus Kristo ke pir the chipening we Christmas of blessings Christmas a hir jume ana ma hir jume kelong ji aphan ili ke kroi tang atum chokali ke kroi ke long atum aphan se tame Jesus Kristo ana akang hona kang jin so a hir jume to lapo se labang so kelong dun ji aphan wangno labang so kelong dun ji aphan ana malong che hodai lona a program peman popo tum kape mana the bangke Christmas a hir jume ana mahir jume kelong chi aphat laelo lapochi hong hari punon achat tin labang so ituma mission compound along high school field along tum chasik bom lo labang so long ke ningarong ningkang sa makimi kelong si aphat penan so pen wangnon ningka chedok kor chak pen wangnon ningka chedok risomar pen ta wangnon osomara tum ka do ka ve wangnon sar pisar pura tum ta wangnon labang so di malong ke See that
Ima arnam pilthea phan lapu an kang hon sopo phan ke kroya tum an baduta ke vir vedeji bonta ke jut un e achethid ke longji phan alangli amethang sopo po ipung beta nang chipidet lo arnam alam puthai tum kado ka velong arnam her zume papidona amenเป็นนังเวนิลีนังเลตุมเป็นจิเชรับรับจีมาตะกะจิทันรับรับจีปูเกมาธานิลีกะกังไหวปนละเกอิลิตุมนอนคริสต์มาสละเกกะดูกะเวตาอิลิตุมจินิโลคริสต์มาสอะจิกรูดิเซมเบอร์25 อาร์นิเกละเกแฮมพูดิโซมาเกเทกอาร์นิโลอิลิตุมกะดูกะเวติวเทดังอันสิตัมเนอลังเลพันอะมานเปงเป็นสิลิตุมtalon lo archulo thik la ton thak sinon ilitum sitame ningarong let everything go his way praise the Lord let everything go his way praise the Lord praise the Lord praise the valley praise the praise where I'm sold praise where I'm praise is around me praise is around me as long as I'm breathing I've got a reason to praise oh my soul come on praise the Lord oh my soul a place where I'm feeling praise the Lord a place goes alone you're still in control the praise is a river it's not the praise is a sound that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Oh my soul, come on, praise the Lord. Oh my soul, I will be quiet. God is alive. I'll do it deep inside. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Praise God's a sovereign, praise God's a way, praise God's a defeat of pain, praise God's a faithful, praise God's a true, praise God's a nobody greater than you, praise God's a sovereign, praise God's a true, praise God's a rose and defeated the ground, praise God's a rose, praise God's a true. Praise God's a fruit and a ground and a praise the Lord, oh my soul.